Sekali. Hadirin Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota, Ibu Sri Nurani Jadi Negara dan Wakil Wali Kota, Dikade Agus Arya Wibawa, pada PDAY tahun ini memutus setelah aktif Suara Kesehatan sebagai Duta PDAY. PDAY diawali dengan barisan identitas kota, dimulai dari garis pembawa papan nama kota dan lambang Kota Denpasar bertuliskan foto Puradipa Bara Babara. Ladies and gentlemen, band begins with the line of the city identity, starting with the girl carrying the city nameplate and the emblem of the city of Denpasar with the motto Puradipa Bara Babana, which means the common obligation is to impress the prosperity of the people. Di belakang lambang kota disajikan barisan muda-muda busana khas daerah, dilanjutkan dengan barisan pasukan pembawa gedung, dilanjutkan dengan barisan pendidikan yang mendekati kota, yang memiliki jalan gubah, dilanjutkan dengan barisan gubernur, mulai dari berpakaian dari dalam, menjunjung hingga awal-awal dari dalam, yang diiringi dengan musik gamelan, Adi Mereka. After the city emblem, ladies and gentlemen, a line of young people dressed in typical regional clothing is presented, followed by a line of troops carrying platoon. It is followed by a line of lightong dancers and kokongan dancers, accompanied by bumbang gamelan, then followed by line of uberengge. Youth dressed in Lulunakan clothes, upholding June or water container, and the ogogo of Dewi Danu, accompanied by Adi Merdangge Gamelan Music. Hadirin, selanjutnya Duta PDAY Kota Denpasar menampilkan garapan dengan judul Manah Toyoding. Masyarakat Kota Denpasar sangat memahami peran penting dari air sebagai sumber kehidupan, sehingga air bagi masyarakat Kota Denpasar harus dihormati dan dilindungi keberadaannya dari hulu hingga ke hilir. Memanah toyoding merupakan sebuah tradisi budaya masyarakat Hindu Bali yang dijumpai dalam rangkaian upacara ngaben atau kelebon. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to present the theme of 2022 Bali Art Festival, the PDAY ambassador of Denpasar City presents a performance entitled Manah Toyoding. The people of Denpasar City highly understand the important role of water as a source of life. The existence of the water of the people of Denpasar City must be respected and protected from upstream to downstream. Manah Toyoding is a culture traditional of the Bali Hindu society, found in the village of Nabe of the ceremony.